invitation. We're on a road, no immigration, and we get it in without any invitation. Sound travels in the ground shakes. Не каракай черный уйоран над моей головой. Taking my song into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins. Cemmeline, hey hey hey, cemmeline, oh oh oh, cemmeline, cirengeye girenin güne, gömmüğünü geri gelini gün oldun sanatta, yergey büdücüğünün alıp da koy. Yakın bulhasa kırcınatay, hasta atayımdın ıltavışı. Bir kasık mayı kızmatay, yakşı o kolumtay, yardım etişine inatay, dağın yemetay. Там слышу мой мир сразу согрелся. И так спокойно, словно я помню. Диплом лауреата первой степени вручается Институту педагогики. Диплом лауреата первой степени вручается факультету башкирской филологии. И диплом Гран-при фестиваля «Студенческая осень-2017». И звание абсолютному победителю вручается Институту филологического образования имени